nigo yabo mogoko monene asinka yo mugaka George Murara abo mungina Ruth Kerubo korwa asekenyoro Kenya kwerema me yewadi yakabanyoro bunge yabrowe county Nyamira habu mwana basiri Daniel Murara yobonete goswa segeredi gikome ase skuru ya secondary ya Lirume anyoro gosirwa hokonene korwa so mujumbe we bunge yo Muske Patrick Osero yo mwakanire skuru fees Helio Daniel hagende ndoto ya masomo kulingana no mwibole ya sili Ruth Kerubo igo hago kera umono ye bunanigo rachi kwene kibuna kwenyorerare amasomo anene hojiwekirani chindo tujaye anyana bo Ruth niga menta na kotebuna igabere ga kumenyera hoboge mobwe kubwatikana oigo no mwaka ye hoyo he no bongubwaye o taikiraniti. Na mimi naitwa Daniel Nguni Murara. Kwanza nimrudie Mheshimiwa Patrick Osero ni asante kwa kutusaidia. Nimekuwa nikiteseka hapa nje nikitafuta kazi nifanye ndio nipate kitu ya kukula. Patrick Osero amekuja, ametuma watu wake wamekuja kuniona fenye nateseka hapa nje. Ameamua kunipeleka shuleni. Kwanza nimwambia asante kwa kuja kunisaidia. Hadi nyumba yetu ndio hii hapa. Tumeteseka, hatuna chakula. Tuko vijana wanne, hatuna mahali ya kulala, tunalala chini. Nyumba ni moja. Tunaomba utusaidie hata nyumba moja. Niko na 16 years. Nikimaliza shule hata nikae engineer wa barabara tu. Naona mambo itaenda kuwa vizuri kwenda mbele. Na nikienda shule nitafanya bidii ndio nikuje kusaidia wazazi wangu. Wamejaribu kutafuta kitu ile wanisaidie, wameshindwa. Nafaa kuingia Lirume Secondary School grade 10. Mudetana Ruth Kerubo Murara. Mugako nakuru kumurara George Murara. Bana nasogete gochorora kasangitari kwenyara na ndini garwate. Tukanyora abana bane kabakiniria sobako. Abana una baire school batata banene school ya myaka no bagasoma bana timbu atinjerende babwate grade bakusinje basome school yanga bana mchengo bagakora bana riye ikirtebe se kambra pingonde konna rosi mina to chana usemi na ba urumu turonje wesana no nyankinde nyanya mbati mbaneje kana utomete na barabu na bana ubana timbu atinjerende na kiro muchumbo Osero mbya munese njangonyire umwana kutana rube tutana konda school akorukura huoka bana Patrick ongonyire gakiyo omukwento omutumbo itoto konyire asamalia dane ngoro kufire esibusibo no mwaka nakuru kuchochi ekene kenyero gito Kenya kwerema aso umwana arwororo akoro Daniel umwana oyo gakiyo berire isiko asinyenza akoreta amatemu tanyora basachiko moira school tato mwaboni gale balimo mama mwabo gakiyo gendire chikonda uitire chikonda abwata abana bane ababanda otemiro basomiri okolire mugonda abwata okondi siripi bono umwana utari kwenda school umwana ono ale isiko egenda gokora mchengo gakingore ni Patrick Osero ngambi yamono asaba obisabaye abo baete bakanyora umwana yakora mchengo bagatema koboria story yaye banyore story yaye ngatari go chisukuru nanda tokota Madam Teresa oli okorete ni kwa yali umwana oyo Madam mbi yamono nyasandira ko bakonya abasina abana baino gaki Patrick Osero omuchumbo ito nyasago seseni akomentere mana sabana baitu bakale Nairobi bairane bakale Patrick Osero chikura tutamu agenderere nyasandira ko mokonya gaki